Kad ja čujem za igrače da mi igraju, onda moje platkovice mira ne dadu. Pi, brate, pi, srce ga napi, moga vinca crljenoga, borovicu mišanoga, pi, brate, pi, srce ga napi. Tie tete, ki ste sada čuli, to su ovdje. Splatilo se da ste me sada tije 2 minute čekali kad nismo znali kako ćemo ovdje pustiti zvuk, a zvuk je esencijalan za naše iduće 30 minutki ćemo sada čut i vidit. Ako si ja jačim, ok, ja si rado jačim, ali za mene da nas ne grije nego za ovdje tete ki ovdje vidite. Naime, dr. Ivan Ivančan je pohodio i Novo Selo, kod je cijelo gradišće pohodio, u njemu nalog v 70. leti da istraživa tance gradišćanskih Hrvatov, a če je dostao, nisu bili uopće samo tanci, niti ne običaji i tanci, nego je bilo 165 jačak. Lieber Karel, der Ivančan war in Wien, nicht in Wien, in Wien auch, aber in Neudorf. Und was er erforschen wollte, das waren Tänze. Er hat bekommen 150 Tänze, dazugehörige Bräuche und vor allem 165 Lieder. Begleiterscheinung, kako se lipo veli, njegovog istraživanja, tije jačke su danas tema. Znači, čas su njemu novosijevke jačili. Če je jako posebno na Ivančanovom istraživanju je, ja mislim da, onda ja još dugo nisam živio, ali znam da ki ste malo stariji semestri ovdje ćete znat da je u Novom Seli su se tili muži čuda jačit na štamtišu. I da su, ne uglavnom, ali čuda novosirskih mužev je bilo nosači tih novosirskih jačak. Kad sam ja još niti dite još nisam bio. Ivančan je ispitao isključivo žene. To je zato za nas fenomen, kad to je malo čudno. Ako je, natürlich su dvije žene jako važne bile, ali ako znamo ki muži su v ovom selu živjeli onda v 70. leti, pa kako su se ti jačili, sam se ja pitao, začuo niti jednoga muža ni pitao. To je tako, nezapisani zakon u etnologiji, etnomuzikologiji, etnokoreologiji, pitaj ženu. Zato kad je žena doma, zato kad žena zna ča se staneva običaju i v svitu, muži to se uopće nije znaju, kad nisu toliko kulturni. Ne znam kako je kod tebe šlo, Rado, i Jive, ki ste si 2 čuda toga izdali. Ki to te se nek piše kod kazivač, ili to žena ili muž. Novom Seli Pandrofi su to bili isključivo žene. Pitanje na vas, poznate vi ove žene? No dobro, ćemo početi. Bidljova. To je Alfons Kornfeld. Šul. Ovo je bila Laditjeva. Takozvana Basljka. Da. I ovo sad ću isto šumljati kad ju nisam poznao. Bakova Liza. I Skodler. Zadnja je Bidljeva. Dakle. Hvalim za pomoć, ki ste nam pomogli oko ove slike. I Kiki Ladej je bil i Petar Hujsa, ki ste nam omogućili da saznamo ki je to bil. V susjedstvu Pandrofi su bile ove 2 tete. Vi ćete znam poznat. To je Liza teta Šutrić i Štefa Mikola. Tako je. Dakle, Ivančan je ispitivao samo žene. Pitao ih je za tanac, pitao ih je za običaj, dosta je jačke. Jačko, ko sam vam s početka pustio je kad ja čujem za igrače, a kan je bio nastaviti, malo ću vas povedati, znam da nalog da dojede Ivančan uopće simo u Novo Selo, mislim, počeo je na Stinjaki, naravno, došao je do Novoga Sela i Bijeloga Sela
je dosta od našega ansambla Koloslavuja. Ondašnji predsjednik, ki je s njim i putovao, je bio gospodin Mirko Belaković. Mislim da ga svi poznamo. Ovdje je bio još jako mlad. Ovo je u Rupišću. Selo se zove Rupišće. Mirko Belaković s njim je istraživao. A znači, Koloslavu je kanilo početi konačno tancati gradišćanske tance. A toga svega već ni bilo, ljudi se uopće nisu spomenuli toga, nijedan to ni znao, je bilo tancev ili ne. Idemo se doktora Ivančana pozvat u gradišće, zato je i došao. I onda rezultat za Koloslavujića ćete zutra vidjeti, ja se ufam da se vidimo zutra, su bile koreografije ki je postavio za pozornicu, za scenu. Klaus Čenar, ovdje dugoljetni predsjednik, ovako su vježbali. Ivančan je se nek pokazao kako će biti, a Koloslavujci su morali slušati. Če isto veliki rezultat ovoga svega, je da smo se bavili s tim, če je tako naša povijest bila ovdje. I moj zaključak, ki sam onda još bio malo mlađi, kad sam se počeo s ovom temom baviti, je da tamburica uopće tako stara ni, kod je, sam ja to se nek mislio, kod nas jako mladi fenomen. Čuda stari fenomen, ki je davao stil našemu jačanju, su bile gusle. Pavel Tjetac, i njega sam ja još smiju poznat, v usliku je mi je Gegi poslao, Gegi Kustrić, ki se da danas da oprostit, če mi je jako žal. I on ga je još pohodio v 80. leti, ili v 90. je bilo, pa ga je još poslikao. Ako ste Pavel Tjeca poznali, on već uopće nimao se prste, ali je ipak znao svaku ulogu na gusla igrat. Ovdje igra kontru. A ovo kao primaša. Čo sam ja rekao, Pavel Tjetac? Ne, Pavel Tjetac ne, Gandin Tjetac, tako. Pavel Tjetac je tvoj otac, Petar. Zač sam ja rekao Pavel Tjetac? Zato kad je meni gospodin Petar Hujsa jako čudavio pomogao, kada se kanim sada zahvaliti. Ja sam, uglavnom sam se s ovom temom ne samo za knjigu Koloslavujsku bavio, nego i za moje diplomsko djelo, koje sad malo dalje najzad leži. Imao sam brdo informacijov, kada jednož nisam znao kako ću s tim skroz, a pokidu imamo za istinu veliko specijaliste u našem selu, ki su došli izvan, ali i u selu kod je Petar Hujsa ili ki je Gegi Kustrić, jednostavno su mi počeli otpriti na moje oči, da bi uopće mogao razumjeti sve tije informacije ki sam dostao. A to kanim danas malo s vami dilit. Ovo ćemo zutra s vami dilit, kada se ufam da ćete si izjeti jedan eksemplar s sobom. Ovo je za istinu u jednom svjesku se, čas smo mogli natrpati to cijelo istraživanje, jako čuda jačak i jako čuda tancev. Ja kanim vam sada ću pokazati. A za jednu jabuku, a za jednu ručku, snanu se je vozila, 3-krat sam džukušnu. Ja sam jednu jabuku samo. Samo je to da ovo držimo, a za jednu jabuku, ovo se nije jedno samo. Može li samo? Samo ovo završimo, a za jednu jabuku. Ajde. Ajde, da. Ličkaju znate, nekako lice, da ne znam jer su mali terčaniča, pa lice. Ne, ovo je, ajde. A za jednu jabuku još dam, ajde. A za jednu jabuku, a za jednu ručku, snanu se je vozila, 3-krat sam džukušnu. Gospodin Ivančan ovdje v pozadini se čuje, nujte ožjednoć, a tako ih je prosio 5 puta. Nujte ožjednoć, znam da do konca, poznate još kakvu kiticu, a tako nujte ožjednoć, ili znam da još susjedu pita nujte ožjednoć, je nastalo tako da imamo onda nekoliko snimkov istih jačak, a čad čujemo. Ružica zizla moga tela najlica, šao sam s njom, počriš njom, tu moju hvališnu ružicu. Ali
fališnaj, kod ipak ja sam ju prehinil Janoća. Bravo! No, če bi vam kanil sada pokazati poleg ovih notov. Ja ne znam, ali ste si pismeni, če se tiče notnoga zapisa, ali ipak ćemo skupaj izviditi. Pokusil sam napisati što čujem. Uglavnom, to je nemoguće. Ali uzeo sam neke znake, ki mi velu, ok, skratit ću notu i produžit ću si notu. Ovdje su odsapale, klač, ona je božala, ali, a če je došlovanje, ali ča, 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 Ružica iz novoga sela je najlipša, šao sam s nju, počriš nju, s tu moju fališnu Ružicu, ali fališnaj, kodi pas, jor sam ju prehinil Janoťas. Da bi ovo Hadsko kolo dostalo kod jedini notni zapis, da bi si Martin z Hadskim kolom jačil tra ta 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 ta. Ni da gewesen. To još nismo čuli nikad. Zato, kad je naš izvorsenik bio tra ta ta, tra ta ta, tran tan tan, to je jednostavno jedan fenomen da se mi, ki pjelamo kakove ansamble, bavimo z jednom takozvanom varijantom. A to je tema na kukanim sada s vami duet, takozvane varijante. Bil sam suočen z jednom jačkom, ali 6 različnih ritmov. Melodijov, znam da tekstualnih varijantov. A to ima ime sogenannte Variantenbildung. To niš ni novosirskoga, ali niš čudnoga, to je jednostavno tako, koliko ljudi pitaš za istu jačku, toliko varijantov dostaneš. Ja vidim u tomu ne problem, za zapis da, ali uglavnom vidim u tomu lipotu. Kad? Ako ću vam sada pokazati drugi notni zapis, ovo je malo drugačije bilo. Vidimo da ovdje niš skratjeno ni, nego je točno ča, 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 Ružica z novoga sela je najlipša. Šao sam s nju, pod črišnju, s tu moju Ružicu fališnu. Drugačije riči. Fališnaj, kodi pas, jur sam ju prehinju Janoťas. A imamo i bedio ovdje. A za jednu jabuku, a za jednu hrušku, s manom se je vozila, 3-krat sam ju kušnu. A ta a za jednu jabuku sam isto u nekoliko varijantov čuo. Jedno je bilo 3-krat sam ju kušnu. Ovdje 3-krat sam ju kušnu. A ovo je 3-krat sam ju kušnu. Vidite, znam da reći, vollkommen svejedno. Absolut egal. Nije svejedno. Zato kad, ako ti je važan detalj, onda se to zaoži zapisati. Ako sam to zapisao, ti to znam da ki štat. A ako ti je do Jandrovci ili Čunovci duet, a za to je fad. Ja ću se zjeti tra ta to to ti te. A Jandrovci će do, ne, ja ću se zjeti tra ta ti ta ta ta. Znači onda ti ova 3 seli istu jačku jačit s 3 varijantami. A da vam to točno pokažem jedno uz drugo, odnosno ispod. Ovo je tak 3. Ča, 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 Ružica, ratata, ratatan. Z novoga sela je Ilije. 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 Je to sve isto za vas? Ok. Oženo, ja ću točnije jačiti. Z novoga sela je. Z novoga sela je. Z novoga sela je. Z novoga sela je. Ili. Z novoga sela je. Ili. Z novoga sela je. Sela je. Opala. Z novoga sela je. Ili. Z novoga sela je. 7 varijantov. I ovako im išli si svakim taktom. Da? Ako sam se to vertikalno pogledal, sam vidio, ovo je svaki put drugačije. Ali ča mi djelamo danas? Mi imamo jednu. Mi se jačimo jedan način.
Mi vježbamo s našim zborom jedan. Koloslavoj djela jednu varijantu. Da? A zgubili smo 6. Znači, ako bi si znam da oš tako već zajačili, kuć tuč, je znam da jedan, 2 ohtle već spiju nek susjed, pa će si malo drugačiju melodiju. Ako ću ja tamo duet, ću ja to zapisat, pa imamo 8. varijantu. Ok. Ich fasse kurz zusammen. Variantenbildung ist in der Musikwissenschaft nichts Unübliches. Wenn man Melodien und Rhythmen ernst nimmt, kommt man drauf, dass Volkssänger und vor allem Sängerinnen eine extrem reiche Kultur haben, was Varianten betrifft, im Sinne von Individualismus in der musikalischen Ausübung. Ich hoffe nicht sehr konservativ, was das, also generell was Musik betrifft, aber hier schon, weil ich finde, früher haben es ein bisschen reicher gesungen. Heute ist alles glatt, weil wir glatt machen müssen. Für die Bühne müssen wir es glatt machen. Wir müssen einstudieren, wir müssen genau sein. Jemand zeigt dir den Ton an. Im Studio, bei seinem Bruder, singen wir auf Tick, Tak, 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 1, 2, 3 i. Gandin tjetac sigurno ni na click-track igra gusle. Mislim da niti ne bi kanio. Samo da si budemo svisni o tomu ča su vi djelali, a ča mi danas tako djelamo. Koliko lazno imam ja? 7 minut. Prosim, kad sam ja ovo pustio moje dragoj Omi, je rekla, ovo ni jačina Novosijevka. Ovo ni Novosijevska nota. Sam znati željela ćete vjeriti. Tuossa tanssalin noita musiikkia ja kilisvaat. Uakoloji vain satsuri voda. Ne otat Uakoloji vain satsuri voda. Napise je mila, golubjeca bijela, jako i dobra. Jur sam se napila, jur nimam dost. Jur sam... Smijem ja sada Novosijevce i Novosijevke pitat, je to Novosijevska nota? Dakle, če je gospa jačila, če sam ja ču i kako sam zapisao. Uokolo Ivanjca curi voda, uokolo Ivanjca curi voda, napise je mila, golubica bijela, jako je dobra. Imam varijantu jako je dobra. Čo sam sad jačio? Ja sam 2 puta isto... jako je... Pardon. Jako je dobra. Jako je dobra, ali jako je dobra. Jur sam se napila, jur imam dost. Fairerweise sam ja ovdje moj notni zapis isto prekinuo, kad ako bi ja dalje pisao. Znam kako gre dalje, ali onda ne bi bilo to ča su Ivančanu jačili, nego to ča ja kanim da to te piše. Zbog toga ja ovdje isto nisam dalje pisao. Mi poznamo uokolo Ivanjca malo drugačije, ja mislim. I od Hadskega kula, ako si jači. Zutra, ako ćete kod Koloslavuja točno poslušat, ćete ošćar čut, če je jako, jako neobično, da je to polako, da je to lirično, početak jedne koreografije. Pa je pitanje, kako se uokolo Ivanjca jači? Če je točan način kako bi se to smilo jačiti? A moj odgovor na to bi bio, svaki način kako se jači je dozvoljen, samo si mora znati zač. To ćete zutra vidjeti ako će Koloslavoj nastupat. Gospod doktor Ivan Ivančan je odlučio da kani na početku koreografije imat nujnu jačku. Okolo Ivanjca curi voda. I ako bi Novosijevci rekli, to je tanac, to mora biti svecik, to se išlo na vodu, to je bio običaj, to je bio, kad su bili svi pijani, su si to jačili pa su tancali skupa na vodi, na rivnjaku. Ali Ivančan je to za sebe u svojoj umjetnosti na pozornici tako ćutio i tako kanio pokazati. Je to zbog toga dozvoljeno ili nedozvoljeno? Vi ste rekli, ovo nije Novosijevska. Ti si to bio. Also, ovo je najbolji dokaz da i sam Novosijelac veli, ovo nije Novosijevska melodija. Moj dokaz je audio zapis jednog istraživača ki side na stolu, pa komu se to jačili. Znači, ako je gospod to tako jačila, je to jedna od Novosijevskih notov.
To je moj osobni, za mene jako važni zaključak. Če nam daje, ako slijedimo tomu principu, če nam daje jako čudo slobode. Ako se mi držimo jedan tekst, ki ima svoju povidajku, ti si danas povio za kakove 120 kitice, mi imamo isto jako čuda kitic i kod ove jačke. A ako ćemo kopat u drugi seli, ćemo vidjeti da se jedna ta ista jačka s drugom kiticom počne, zbog toga ima drugačiji titl, zato je nismo vele našli, ali se ima istu notu, istu melodiju i isti sadržaj. Dakle, ljubavna povidajka, divičica se nazimila, dičak još došao spasit, princ na bilom konju, ona mu je pružila desnu ruku, ali onda ipak ne. Znači, ta cijela povidajka, to se toliko puti vličija, ako mi kod pjevači si malo slobode zajmemo oko melodije, imamo čuda varijantov, kod je to bilo i u ovoj knjigi dokazano koliko toga postoji. S tim sam došao ja na svoj kraj i kanim vas pitat, je li imate vi kakva pitanja na mene? Aha, Petar Hojsa. Nadovijazat da ove jačke, kje su se jačile, da su se danas pod navodnicima zgubile zbog tamburašov. Mi danas, barem ja to, znamo da su jačke predjelali. U prvi je, mislim, bio u najvećoj mjere, to je bio Štefan Kočić, danas je, prosim, i Branko, tako da se sve varijante zgubljaju. Nije kad se samo ta jedna jači i ta jedna je sada nastala, tako rekuć, sjoska jačka. Drugo je, ja se sada ovdje, kad se ti ovo sada pokazao, jako spominam likovo. Popjerje čihanje, kad se tili likov držat, onda se je tilo i napit i jačit pretuvam. Ova jačka se isto jačila. Ja bi ovdje rekao da je onda, to te sam kod dite to čuda, da je tilo onda nekim sfalit, da su si tile reći i ti surmo reći sapu jiskat, da, kad ni tila tako je onda vjerojatno izgledala i melodija, a drugo je onda bilo da su neke žene strašno rastijazale. To pre muži nisam, tako da su jedne bile, tako rekuć, v ritmu, a onda neka je tijela rastjagnut, a to rastjezanje vidimo, mislim da nas už na svodišća pred crikvijeni jačka. Kako sjela jednu ta istu crikvijenu jačku, drugačije jaču, ovo samo moja primjedba. Hvala. Ja bi ti u tomu ča reći, ja imam také iskustvo, ja sam také pobíral jačke už 70 leti i moram dať zapravo Filipu, isti pjevač u drugoj situaciji, istu melodiju, istu jačku drugačije zapjeva. To su varijante. To odvisi od toga je li ga glava bolila ili ga je nešto drugo razveselilo. Od toga je jačio, tako je jačio. A to, ja sam hodio s magnetofonom onda po selu i pitao sam stare ljude, no najveć su mi muži meni jačili, ali bile su i tete, ali ja sam samo jednu kiticu snimio. A pak mi se magnetofon pokvario, pak je bilo ferom. Ne? Onda nije bilo niš, ali zapisao sam tako kot sam to ču, a čuda put se ni dalo zapisati tako kot sam to ču, kad ta akcenat je bio koliko puti pri istoj jački na drugom mjestu. To se ni dalo. A pa kad se načinimo ovako note, da je jedna varijanta, onda pak to je jasno da muzikanti ti se moraju držati, kad je 20, ti se moraju držati jedne linije. Onda je to pak, onda to drugo se zgublja. Ali ako biš pitao te iste muzikante, svaki neka ti otpjeva tu pjesmu, ćeš vidjeti koliko varijantov ćeš dobiti. Ja, samo da se nadovežem. Lepa hvala. Kanim samo nadovezati upravo to, če si sad rekao, Ive. Tamburica je uništila, Petar. Ja ne znam, mi ki koristimo tamburicu,
imamo svaki teden tu odluku, da ku varijantu ću zjeti za cijel ansambl. A neću moći šest na jednu zjeti, to je čisto jasno, kad vježbamo jedan ansambl, če kolektiv, znači samo ta sam setting, da mi vježbamo za jednu pozornicu, za jednu publiku, da, znači da smo gleichgeschaltet, odnosno normirano. Da. Ja sam to malo, znam da sam provocirao ili plakativno rekao da se malo žalim da smo te varijante izgubili, da, ali ne dam nikomu ja osobno ne kanim dati krivicu komu, nego samo ako znam da ukažemo na to kje varijante postoju ili bi postojale, imamo mogućnost da se odlučimo na drugačiji stil melodije. No, Rado. Da potvrdim s jednom jačkom. Kad sam rekao jačka, o Jelena, jabuka zelena, ko svi poznate. O Jelena, ne, to je ta jačka. Za jačku koju ja govorim, čaj v našoj regiji, ter sjevernija melodija se jačila, a to zaistino, to sada govorim Jandrov, Bizulja, Kjemlja, onda sam našao to vatom Svendorfi, to je ova O Jelena. O Jelena, jabuka zelena, pod njom rasla trava ditelina, ne za tu čas i poznamo. Ovo je ta stara jačka koju je Kukuljević Saksinski zabilježio, ide se van riči u lijetu 1832. Znači ovo je najstara varijanta, ča imamo v kakovoj knjigi od ove naše narodne jačke. Na čunovski. Oj Jelena, jabuka zelena,